ndagusuje wowe ubana natwe mu makuru ndetse ibiganiro bibageraho hano kuri Zepafo TV. Uyu munsi igisirikare cy'u Rwanda cyinjije mu ngabo z'u Rwanda abaofisiye bato 1029 barimo 42 bize mu mashuri ya gisirikare hanze y'u Rwanda. Ibirori rero byo gusoza ya mahugurwa cyabereye hariya ku ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako riherereye hariya mu karere ka Bugesera, umuhango witabiriwe na Perezida wa Repubulika ndetse n'andi basirikare bakuru mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero Brian Kagame, umuhererezi mu bana banyakwaha Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, ari mu baofisiye bato ubujijwe mu ngabo z'u Rwanda. Brian Kagame akaba yarasoje amasomo ye mu gisirikare muri Sandhurst Military Academy yo mu Bwongereza. Brian Kagame yinjiye mu gisirikare asangamo mukuru Captain Ian Kagame, kuri ubu ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda. Bikaba rero byari umunezero kuri aba basirikare bashoje amasomo yabo ndetse nabo mu miryango yabo bari bitabiriye uyu muhango wo kubinjiza mu gisirikare cy'u Rwanda hariya mu ishuri rya gisirikare riherereye i Gako mu karere ka Bugesera. Ngayo makuru yavugwaga hariya, andi makuru y'umwanya muto uri imbere. Zepafo.